nakwakira kandi nakutangirira program yitu amagara no kubaje erizoba noba no kimanya kurwo rwanza kusirwa katano shayishatu ziciro program amagara no kubaje neberho kandi iki program nebya amagara etwegeramo ibintu byinji etwasa kurebereramo amagara gitu omutebe kansa wawe nkabutoshan atwire shira turi abamukama kandi nabwe rizoba ino kwesima bukuba nantegerizo omushaho yija kandi yaza kutwegesa ekicirunje munonga aho kwantu manyangu omushaho yabari aha ebuzo bitu byona nabgarkamu ekicobire yo watera kasima muheraho nombuza kugarkamu so ibintu byona mbambitamburaje munonga so omushaho wenyine ni Dr. Arnold Amanya kana Gumuharo Mission Hospital kandi yashikira buzima nakutwegesa ahanda erkwije karengerwa no manyangu omukazi obutosha wagirenda ariho boshimekwa nozara nango kitwasa kwetanka amezi mwenda ko karo bwo kushanga yagumizamu nango arabo kujangwa akamara umwaka inenda manyaka marariari erizo mshaho naza kutugambira ono umuntu nabasa kumara umwaka gwona oinenda kandi ko eno asa kugumara nikiretu ati ejo ncha kwenda kutwegesa kandi yorebeke ngutuwargaho na mnonga program eji kandi wete nabandi yitabandi mushitame utakagira omugambiro twatandika then twena tugumizemu hamwe so nakwakirira cyumwe kandi katwakira omushaho witu tubase kugumizamo na program omushaho Arnold nakushimejuru ninya nakira yabari kunyakira ubwo n'umurundi amen ngo koyosire no nyakira obutosha amazina Dr. Arnold Amanya kuri Gumuharo Mission Hospital ahirwa ruritu erunchi eryabureberezo bwa Ankole diocese akuruga butosha abantu bamanyango uruharo reberi ya mishori yonka konka twine yo services zindi zabakaza hiba abo kuzara abana bato abana bazirwe biraho burema umushwisha pressure shukari ndwara zone zorahurire aho ntubajanja abana mwene nyowe nkanye Saide John Honarga department na munonge y'abacari rizoba niyo tura gambeho turaganire ni nshaba abantu batega amato erizoba tugire kitwayega tokamanya namazuma kandi cyo ko wamanyire ubutosha no manyango eco no bawakira bahuriyari ikintu cyakutero takimanyiraho no basagurwa akago konke cyo wamanyire no manye cyo gukora no burstede mweno ino kugu kandi ubundo bweno basobutakangana munonga kandi kwe namazima mbwenu nyenda ngo tutwara umugisho tushabe kandi nkabutosha rero tubasegumza na program yitu so niwo kwa hori reka twena twecureze aho kwa rhanga witari myanya yona mukama wito murunji ntukusima ahabwemba basawe kandi mukama ntukusimira program eji tushaba ngo tegeke ebiragambwa aha kandi birayigeswe base kugira mugasho hari yaba bakureba TV n'abahurikiza radio shaheji mukama reka utindure amagara gitgengere kubaje kandi ngo twine cenderwa ngo twenda tugira amagara gitu kandi tukagera mu bwijire mukama reka cyo cishije omwizine rya Yesu Kristo mukama wetu amen so omushaho ko kuna baninyajura program harho obukura ngo umuntu ayinenda erenjirwe right konka okudefininga jo mbitabo byanyu abo kwana mbaro musande umuntu twakwije umwe tento manyango na mezi umwenda ucaza kwija amanyane sande zinga yimanyango ateka renjirwe ubundi waza kubara na mezi gahora agenda kuba nkikumi koko mshaka kwereka ngo wire buciriyo so nanyeza wanza chobore rende renjirwe erengerwa ryari when do you worry ngo hatendeje yarengerwa yabare munonga okutu kutaho ka preamble which turi kuzagamba izobere isande nke mwene cweka nyumaho nkaba nizara nagambira handa umwana kuzara ubwire butakakozereje butakashikira umwana atakashikire nagambe bikugiretaho nagamba no buzubu bwazo naye yongera nayegesa nyensya umwana kwa kwica kagira obuzubu bwakubasa kwishari yo gomwana yaba yazirwe atakashikire konkeri zonto ndakureba agenda erkurenga ebiro byayo iyo nicyo kikuba cyakoraje cyajureta ninga nitugira ngo niryaro kugira ngo agenda yakoraje yarengerwa ninga ya ubwire bwayo kuzara bwarenga itwe of course mu community na nuko mu byaro byitu ntumanya ngo yenda baje baromeze
ukwezi kumwe amezi abiri amezi ashatu mpaka amezi mwenda kutwakubasa kutekamu calculator ntumanya ngu omukwezi harimu approximately esandina esandina ezo nzikoma 28 then of course hariho amezi agebero 30 hariho amezi agebero 31 so konkitwa wisha hirwariro itwabashaho tubarara enda yawe omusande abo kugira ngo amezi ago tugakubara tugakutwara biro bukwingana konkite tubarara omusande omusande kugira ngo egende ine sande 3 egende ine sande 2 egende ine sande 1 egende ine sande 20 so ko kwija ituhino kutukubara tukagira ngo egende shemerire kuzarwa awiro no asande neza yuko kwija waja ngo nyine amezi umushanju ninga nyina amezi mukaga itityo tuzobarara umusande kurugero mbere bwatugambira bwoherero ko mico yawe no tugambira kurugero bire biwahereruka on period zawo mico yawe kwantu kimangu wabo inenda buzumazi matoshemerire kurebeshaga mane koraki nisho nko kunabire nakozereke nayegisa abantu so ekintu kiringo ko kwija watugambira ngo of course umuntu wone byesande takoraki takobimanya naja ngwenda yanje isi ameza 3 ndenda yanje isi ameza 5 kongosa kureboreba nabara nagambira nti ori ya 25 weeks ori ya 28 weeks so itwite tugira ngo enda nerenga yarenze mu wisya esande 2 ware waheze sande 2 esande 2 ware bazarenga kizukikazuti dene bire byakoratamu unduje mesa ngwenda yawe yakora yarenga now ko kwisho mu irwaro tobarite ntobara esande 20 tujango wikari obubwire ne sande 20 abo kubantu ntumanya ngo murigeze tukagambira ngo ijoga oija asande 2 gambiro ijo sika sande 20 kubantu ntumanya ngo kwija sande 20 ine binte biturakore torahike mu mukire akobuzo oburabase kwika mwana wawe so hatito ko kwisha tugira ngo isande noza kwija kuri siye isande 20 konke sande 20 ezo wari twagira ngo ibintu byo biro byoshemeye kuba nozarara katugire ngo no woriyo kuzara maybe nke 2015 byo kwa kashatu chumanyisa ngo 2015 byo kashatu no wahize sande 20 full weeks 40 weeks konka isande ibire zindi kisikuye yongeramo zahwaho zaba 42 completed weeks chumanyisa mbiwo wataho musande icoro cyo musande yananishatu enda yahone yakoraki yarengeseza teshemerire kuba nekoraki nerengaho aho umwana shemye kuba nakoraki nazarwa kuko kuturarebe obuzubo bwakubasa kurgamu omwana yabatazirwa umbwire bweye nko kutuje tukabireba mu misho so nkoko umwana kwa kugira obuzubo wa ningo mucyaro kwa kugira obuzubo enda ya yazara umwana atakire niwo mwana waza niwo mucyaro wazara umwana arengere obuzubo bukwija bukabari yo mwana nta mwana umwe no umwe no mucyaro umwe bamuteka a risk kugira obuzubo bitari umwe na bimwe ko kuturabirebe so tukubarara kugira ngo umusande 20 ago ni nkamezi nkamwenda amezi umwenda obvious amezi umwenda ne sande nk'ibiri amezi umwenda ne sande nk'ishatu so itwabyo tukubarara mu mezi umwenda tubarara weeks so ko kweza 42 weeks wazo umbindebero 42 completed weeks ni msembo waheze sande ananibiri zona zakoraje zahoye so watandike sande yananisha tom bensango mwana wawe yakoraje enda yarengesereza nebetine kurengaho atomshaho nayenda kubuza n'ibintu ki ebikushira kuretera ico cyabaho ningashi kuteka harutezo rwecho kubasa kubaho wabone eco kubanza cyabiona icyo kintu kizirenjikanya ombakazi igana at least abakazi 10 averagely abakazi 10 naza kushangusha ngenda zabo zikozereke zirengere umwe research ne jangu bana kwikari 10 nabana
konka averagely noshanga 10%. 10 kandi enda kurengeserezwa eriya hari ikintu cyita great obstetric syndrome. Now great obstetric syndromes nebizube bikwibaho n'ebintu bikuba mu cyaro wenda uza kushanga ecyanyuma nicyo kiryo nkiretere ebyo bintu byakoraki byabaho hati nka pressure yumba cyara benda ninkwijana injigamba umbwire bwo misho uza kushanga ecyanyuma nicyo kazara bintu n'ibindi bintu hati na neci okurengerwa uza kushanga ecyanyuma nicyo cya playing role mukoraje omukurengerwa n'ibindi so to be grouping hamwe nka great obstetric syndromes hati mwenu n'ibintu binje bikubasa kuretaho okurengerwa konka nitucumanya ngo mukazi kagirenda obwire kubuhika ebisha bikorake byeje wareba wijo kanshanga omunju yawe ukabura kumanya hinaretwa kaje ngo waza kureta mizi wanza kundetera twizo to kunywa waza kushanga washanga na disappearing omunju yawe narigamo ojuke kumanya hinaba ndetirwe naza wisha wagarika waza kushanga washanga ntarmu buzumu muhando gwantore nako torakoreke toragumanye so kindyo ninze kushobora nicyo itwe nk'abashoboti tukumanya bishaye bikorace abikuruga twine theories hari tukicirza namba zetati n'ibindi ntutebereza ubwantu tugira ngo twine theories nk'itanu ezo tukumanya ngo eze nizo zikuretaho ebisha kunkano rero tukiryo ntukorace tubusa ntucondoza mwenu ebisha nabyo kubikwanga kwija tukumanya cyenyene cyakorace echabizibira kwija so for as long as we do not know tutakumanya bishahi bikurga kibira yange byanga kwija tukumanya cyakorace echabizibira konka twine ki kukiza kutebereza yabare hati icyo kubanza cyabyona kisinjere yo kuretera inda yarengerwa ariko turi kwita wrong dating nchimanyisabye omucyara nubo takumanya ki ibero byawe ebiwaherekere yo kuzoki periods haza ebirebyo tutukubare ebiwaherekere yo kuzamu buri kanto barecere ki watandikireho tujangu midwife nakubuza ninga doctor we nakubuza omushawe nakubuza ati wahererwa periods zawe nirya omugambira maybe nkebiro 20 byo kubanza so kumbo ko tandikire nkombero nk'18 ninge 2017 so ushanga umucyara atachikoraki atachibyijuka ushanga yakwata yakwereza embuye biro nka 20 byo kubanza akugambire biro 20 byo kwa kabiri wayintegereza atuje ncumanisa mu nkanya doctor ninza kubarebero ebirebe namuhereze ndamwongezayo biro byarakoreke abyaraza arimo ko umucyara yija yangambira yaje nkahera compare zibiro 20 byo kubanza sorry byo kwa kabiri kumbe akahereruka mu biro 20 byo kwa kangahe byo kubanza cyamensambu ombirebe namugitereho okwezi kuona nakoraki nakugita ncumanisa na no mwana akuzarwa no kwezi kuona namugitira mu kwezi kuona mu misho so kituri kwita wrong dating nicho sinjere the most common cause of prolonged pregnancy. In fact, hati definitions tukazihindura for the sake of academic purposes. Omwe tukazitujeta prolonged pregnancy ninga post-term pregnancy. So, kintu chebirecho. Tunachetegereza ahabwe nshonga. Kunkuba naye shana nakugambire byo mu misho. Kumbe nahererukire mukari. Kugira example watha. Umuntu yaherekeje muko kubanza akakugambira kwa kabiri. That means iwo mukubara kwawe noza guma nobara ahead. Actually naza kuzara earlier than you anticipated. Unless shana yakugambira byo mu misho. Now, katugire ngo mucyara akahere ko mu 20 byo kubanza. Ncumanyisa ngo arija kuzara ebirabira na mushanju byo kwikumi yes ebirabira na mushanju
approximately there kunganje nchimanyisa ngu ya ijawe akangambira ngo akaherero kebiro 20 byo kwa kabiri nchimanyisa namugitira mwebiro nza kumugambira mwana kusara nko mu 12 so in any case ebisha byayanga kwija nduguma tujango kasita ibiro tubyakakoze tubaho ko kamubura kuchimanya tubaho tubura kuchimanya so tugumiza njya mutegereza gwakino bwire kumbata bwinde karenga kare na kare so you know wrong dating umuntu ukubura kumanya ibintu nco kwigira abacara gambira ntuwareba wargoto mumicwe yuruka uzahirwara why you know ubwo hato umuntu yayikiza ameza umushanju natakije ko biro byakoze rake yacerwa kuzacereza so ikora arebe wamango inenda ho kumwe no boko okay no kugwa kumisinga abiri konka wahezo tukicumanya ngo koze rake inenda yurukoze nka ahirwara abo kuba umuntu uri kwijaka kugambira ati mbe arya ameza 8 atobunka hererwa mu mico yanje nko kukubanza na nubwo wije mu kwa kabiri ina meza abiri uri kubashyira uri kubana yijuka jeno nubwo kwa kabiri so uza kushanga wrong dating icyo kisingireyo nico uri kurebera nico ndi kubahijira abantu abacara nti oyine kuza umuskani kare omeza ashatu go kubanza in fact nubwo kwijo kangambira ngo emico yawe no jijukaje like dates ezohereruka mu ibiro byawo byohereruka mu mico yawe no bijukaje scan iyo meza ashatu go kubanza ninge kiturikweta first trimester scan it is the best most saturated niyo eskusinga yo tworeka ubwira bwora courage etara scan iyo meza ashatu ga kabiri etara scan iyo meza ashatu ga kashatu yezo nzu basobuta tworekaje konka scan iyo meza ashatu go kubanza netwereze chane niyirisinje ari kutworeka cye chane so hari ibindi juni nje cyo twachikora hari ibindi bintu ebikubasa kuretera wa enda yawe yarengerwa waba wabire urafunde henda ekarengerwa no ijo garka ogarchirwa no rya chance yo garka ogarchirwa echakashatu enda yawe yo kubanza chinde kiturikweta nari parity wotakajiraganda then hato guno go murundi go kubanza namwe n'abacara basinjere y'imirundi minje ninda zawe zo kubanza kwara standika enda no tegereze bishabikora bebora so enda yo kubanza then habanda abacara abaturikweta elderly martipala nchimanyisachi yine myaka 35 no garka yiguru konko chinde yina bana kabatano mukaga ahahenda ne elderly martipala nchimanyisangu ori above 35 konka ozire habana bakanyamukaje no bako batakanyere uguno nenda yawo ya kabiri ugarka and above so abo mbachira kugira obuzo ningashi hari cyo kweta family history kujangu mama wawe nyakwenkuru wawe na wenda ze zikachererwa niwe no ryarutezo rwo karake rukuchererwa then hari ibindi bintu hari abana bitukuzara batine brain cells batine ubwongo mu mutwe ubwongo butano ninge kitwayita anencephaly hati kanjire cyo nakushobora bimwe aha bitufuteka hongo nebereta ebisha ni theory umwana nayambaho kugira ngo ebisha bikoreke ebisha byiza haje cyo kitandukira nkaye ubwongo bw'umwana bucukura burgaha buzoma adrenal glands bantumwe cyo no basobuta cyetegereza bari batukurikirize konko ubwongo nchimanyizo mundi yatine ubwongo nubutera nk'akasumu mbwe hano yebare nubutera nk'akasumu buzombicwe kapitali mwe na bimwe buceza kutera akasumu bwabagambira ngo leta uto twizo tuteko mushagama homo neje giteko mushagama ubwongo bwo bwaba butakozereke bwaba butara mu mwana yazarwa atine ubwongo kitwayita anencephaly nchimanyisa mbwe cyo rebatera koeje tera tandike senda yawe neza koraje neza kugomezamo
konka kubuza hari ejo umwana atine bwongo nazarwa hurire of course nazarwa hurire konka sometimes wamteka her life never supported boko ubwongo no cyangwa bwo controlling almost every part of the body. So akora yisya konka wamteka her really they don't survive. Ahero no mindset yaiza kushohora yaiza kushohora so tabakuchara kusurvive imirundi mingi so kimanyisa ngo webishate birije nabyo bishate bikuza kwija kuba ubwongo nubwo bufitera kasumu bukagambira adrenal glands ubuceka buryo mu nda nabwo bukagera icyo bwakora nkebyo araho kushanga icyanyuma cy'umucara emwe ahandi jo theory tutekateka ngo niyo rukorete bisha cyanyuma cy'umucara harumuza enzyme enzyme nchimanyisa ki ingo twizi ntuturimo muri yo ki ntuturiyo mu cyanyuma so cyo cyanyuma nacyo kure twizi cyatuteka cyatuteka umushagama ibishano bikora ki ibijo twizi mbacyeta placenta sulfatase sulfatase something like that so washange cyanyuma nacyo kino buzo cyo mucara cyurwire washanga enda yawe yakora ki yakora nebindi bintu bice mbora konke bebe nabagambira ibyo bisinjireyo kuretera enda y'umucara kuretera bisha byanga kwija ende karekora ki ikarengerwa. Wow. So twenda kuzaka cyo mukahuma mudacika nce nanyeze banzo tushoborere nko kuwagamba ngo enda ke kucererwa umwana yazarwa bwa nyuma nageragera mu ngo buzubuzubu ningananye nagira mu buzubu bimwe hari ibyo ningabiye yebare munonga hati okwetegereza icyo kintu ubuzubu no bubasa kuba mwana ningo buzubu no bubasa kuba mucara ayitegereza ate cyo kubanza cyabiyona ecanyime cyukura ubwire kubukwayo ecanyuma cyukura